naye. Na dey me pop information. Any on some modua says one no know this Serwaa Broni normal kwan say be ka almost adua no. Tie. Omo. Sadentina on normal kwan say be ka. Oni wase wani ma di nkomo anse se me pa ponten. Na ye gu Akufo Addo ni ase. For long time that was so good ni ase. Sabato the men just say Sabato Hopeson who did do MPP who be Hopeson MPP frame adwoa searching na ebusuafo ansa na no se wo abrochiri ana se wo Ghana ha na wo ye program bi ete se engagement wedding ana se funeral na ope obi a obeba betwa video no ede ama ana se oba betwa pictures na me kire quality videos ana se quality pictures a enfo wani enchirem ewo ba bia se cam hacks na mano ena eda screen ne so no na djuma ho etwa yie papa Ghana ha ba bia wo bia wo frɛ na obeba abetwa wo program no ede ama ana se empo wo amano ne ena wo hwɛyen ena wo beye program ena wo atoto ania uhu obia obetwa wo program no ede ama wa contact na mana eda screen ne so no obetwa wadwuma no yopo ede ama say quality videos na quality pictures party emfa wani enchirem ewo baabia ana se empo ope bibi te say camera light ana se drone ede etwa programmer eno nso o contact na obeba ababe ya ma fe na okay wo de kasa desi kasa okay Sabato mi chambi before ni am platform yeso yeah mejo so na only before ko yesem before me lose. Yeah, and before you lose. When I catch you. Say mama this before near thing. So say we are my idea o I ebu abaso share Sabato. Now the ye nyawan ke fine. Ye ebu abaso pa. Na information I will be mu Sabato za akwani dua na okobo no. So am paso also will be the bodua pa dia more on try. No try ahwa ni rebe yekuna. Yere na omuse omoye no adwa ho be kura asema okay ko duduma ase o abranche we bibi mame abranche we akata just like that onko opombo dua se de bodua na say so David Sabato say sazo esunsun na ekwu nipa na nye se nipa na ekwu nipa because oni ma yaduma na che aduma na ye na dey me pop information any on some modua says one no know this Serwaa Broni normal kwan say be ka almost adua no tie omo sadentina on normal kwan say be ka oni wase wani ma di nkomo anse se be pa ponten na ye gu Akufo Addo ni ase for long time that was so good ni ase Sabato the men just say Sabato Hopeson who did do MPP who be Hopeson MPP Nenti utimi ya de we tia president pa de say na man we adwon boni woni trimu anu na mama hu say na yere na yejimi fo ba because what tira ma okun ekwadi obi ne de be say president we go party bi ani masia ntase no twem di ma amatem wan e ko osi na yere bi oni na mo yes moja na beka Hopeson anim Sabato ma me fire na me kwara me pie kwara oya fo me say Sabato na me chira pa say obi ki na de man oya no obi obese Ghana fo suro no obese oya na Ghana fo aka say papa do ko kana obekun minimum bi wa mi village the same thing oya na so de pam one day bi na kraketo bi born asum no judge me Hopeson o so obi tin pa shu na asum say Jamaica say no be jai was wise obi mu na nipa Pasia Ghana ya bosonfo country cha asi Bacha oba no mitu wura ma mitu wa be wura no no mitu ma Margaret yan kasa ne enti Sabato nyame hira opa na adwuma pa wo ye me see Yesu di mu ti obi anti mu nyam foko ate where your politics Hopeson so wo hwe ne se hit we no ntimi a men fa wa no nko kasem Sabato wa last na me ka che se wa jimi so some catch us away Jimmy for the men yes me and me come say I decide Jimmy Hopeson na Jimmy because on yimi ya obi a wo yire wo hu obi wa chia wo wasa me ba ya me kasasa me buafu pa wo hu obi wa chia wo no kra wa chia na manage so first of all enye kan ya what did you go see the say public
kama chese ya titina na funo why tofo se me gina ha sei ase pan wa tonso ne chagu na fuso sa wa na why tantan anu ase na nya gura ho wow me catch us Hopeson wa Jimmy obi a why tonton se be ma he na nim portos na wo benya e de se Samira one natural beauty watch and oye lady obi a wo bosomfo oyire bo gospel a wo ya bosomfo wo bosom ni hu ye nya me kasa bosom no e wonkofo nso som a wo som no me kasa ntiaye but wo say moja gospel musician na nti wo no onu krumu ya kristofo na se da bia no ko kristo ni a won fa adwen kasa da bia no ni ko ba obi dua ana Yesu moja nkana bi baby a obegina obegwa bibi bia sabato ana mako doso ana no be kwa Togo that be we don't do that me say Yesu ye Christopher ye ji ye ma Yesu wono mo baby a Hopeson obekwa akodura obegba pipi ni bidin ana obey na adwen se wo sori atia obi me suma Holy Ghost fire se enkrase no eja ne nsu no baby biara obefe biara na ni begu asefe na ni mu ba begu ase otimi nyobi afoko onim se osura amane nka obi asem na ye ba omi ane e de Samira ne de wo kana no aka ye yo ye ba ba ka bia kiro etifi na ko mane money di biem se on pese e be kana ire ho asem a mane mfa na no mama toto ye ma menanum okoye wote ho lady won kasa ye wachia no waje so afa ne ya sapon ne sei onfa ne ya bi ntra ba bi na da bia mi ko abubonua me se wo se da ko ba kwaso no be ba bewu sa papa na body sese e de se wo sapo no sa Hopeson Adorye no ontumi nya hwe wo di ade na obetimi aye wo ba ye wo didi MPP fo na ase we oba na mama ya we ade chena no ru a wo sisi won na kum wa ya de mo Yesu moja kananim Yesu moja ba kananim onu ana bewu ontumi yitra me se onu ana bewu Yesu moja aba kananim Yesu moja ba kananim ba bi obedru bi obaye na ade so wo bo udin me suma wo jakuma e kwa hwili tirim mama nkuyan ndc fo nkuyan se wo sisi wo nkuyan wa bodam Hopeson abodam Hopeson wo yale ya ka wanu tum me ni obi atam so wani obi atam obi aso ma medi watam Hopeson Adorye me pese me cancel because me worry be man me pese me ka bibi e de atia o nemo hwe na wan kasantia ye maame wo kasatia ne ye beba kasatia wan se wono no ye lady ontimi nkasa ye be kasa ma ade a Hopeson pe uti ni punchline ye jam ni natam ade a Hopeson pe me gift you obi a me pena sempa mama mo kwa mo kana ire ho asem gift you obi a me pena sempa na wajimiti gift kasa kire wo kunu no nya jimi no ojimi ne hododo wo to wo kura ko standing e de say MP kura wo we jimi no de we wo ti MPP mo jimi kasanti wo si jimi kasanti ne irusu ye sa lu stock no okeka e na mekun e na meyo sen meyo sa fa wo jimi kodo a na kodwedu kumukura na omo wu Wama wo quiet mi hu pante show yetimi hu abrabo nyina mo kro mo kwekwe oba so so Jimmy Traba bi wonu ma bi ya fran anyele wa ben pan so no kwaso me so fa Jimmy Traba bi wo ya hwan konfo na ti kra wu ye na wo ba mi wo sent mi anyo ma me kra ade no anyo ma me kra Jano o ka so odi wheelchair aba no nya no amu na ade say na sine wu ye no na enam gift ade obeye ye nti na ba ya obi anka bi ama no no what yes na me ka say gift yo obi am pena sempa but gift kasachira hukunu nya jimi no enye sa nkwala na bedi na temsa onya jimi na odimi ne ho no what bad people mo abedi di awie wo benya oba kra wale ye na obaye wo di kun no ene nyame adom wasa akofa we se nso asaba Hopeson nya oda people fo nya oda wo wale nya people fo na bedi na ho ba wale ma wo enye nyame adom we de nyame na atia ne ka na okofa awi me pa che se uba ma sister magi wo wie ye ena wo na wasa akofa fofora wa be di sika wie wa be di positioning ena wasa solid MPP wa solid MPP for konso yenya modai Hopeson yenya odai wa body sani wani mu abobo ntokuro ya koma yenye facial na yenya wani mu ma na ja jimi no fa wa no mama mesi I dey say ayi Samira wa say yemu bi ya din yankasa ya ba yankasa omu di atankwa na yetufu so omu kame omu self down ba wa ya na ye too much o ade na wo papi ma me no wo gift atem o ade be na wo papi ma no Hopeson Adorye woni tan kan sa ponchi be ma ena wa ni Samira atambiem
enyi Samira temu biem Samira wana akwa pay e say a friendship no wana akwa pa na ni din bi o paper so wo so le wo to ani sia pipi for anya wo na wo ba begu am pipi o me si yesu mo jan kawanim ba bia wo bia yesu mo jan kawanim sa wo sori sa wo bo bi onyame abufusi wo enchifa wo so e wo ba bia wo no bunsam Margaret ke wo party ni wa ba di mu awie wo di mu wie ye no wo pese nkola na wo mu no nyamobo ahu omo mo ba tse no mo nyamobo ene hye school ye be a school sha ofo na ti so no Hopeson Adorye who are you who ni hwan so ba gu MPC party na wo na ba ka che say nya ya na asese King Mentoaso King Mentoaso King abotera Mentoaso Margaret Sabato nyamishawo ye mo fire ejuma bia o ye bia mo fire nyamishawo mo fire no dey obi antimi ndum gya no me papa odi MPP echia o UK asai me ma be ka no ho wa ha enso me say wo be bibiara o be ko bia no wo Sabato bibia o be ko bia no me to awo ho one first of all Hopeson no o ye ni brefo two a year na ono no hwehwe no enye no notimi nyaaya Bawumia pick up the strongest woman ever. Yeka Samira Bawumia. What me funny compare the year that? Cause a year ekita no. If me has here now. A year ekita no. Na year ni nyobia. Sisi ahwe na year no hwe de oye. Enkwasiade ni ejume hunu enko ano ye jimi enko wa ya bwa wo se yere na ma na yere na ahu se de we ni ye hwe thank you me aso to me kan yere asem wabi me sai se me ba bwa pa on to me nka because me hu say omu mi enu me kan asem me yere die me pa cho ni ya so de katati me yere die da bi ba ma de ben yesa Obi and then America side we wa Obi catch me say me yere ne threaten no me yere ne threaten because onim secrets about ono eti waye na adwene say the ne yere be bia no it's up to him to protect the wife's name si asem ye pa see the ne yere be bia no it's up to Hopeson so be protecting the yere no eti ne yere ni jimi kura na also protecting. Why? Because say the yere no ba out by within ebe camp ebe join wo Sabato na ono na nyama bebre ebe dey. Sanka enya asema this is the same Samira out supporting. Me who say any control? Yes. Me need control because of the secret. Oku party kesesem. Na oku ni party ni kwa problem. Esa man advice no timi tina party ni say be obeku ba na nshi na basa apa. Ana ebe wu say stay na party. Okita secret no NPP for ya so Hopeson so ma we Jimmy me yere no kita secret no ana unim dem ete ye yes say Hopeson Jimmy to the sky say yes Sabato ye guy side wake or ye 1 minute man na ye say on your baby ada no oyi secret pie ono oba ada me na make me say oyi oni oba ada no oyi secret pie oni oba ada no waka secret ya che no oni oba we ada no ka secret e che no e che no se nko na ye wo support because the entire support so bi waka secret because Serwaa Broni asem nko ametuma kasa Serwaa Broni ko hu say atim se wanya Akufo Addo hu nsem Montio. Thank you. If you Akufo Addo hu nsem ekwanya Akufo Addo abamu nsem so Serwaa Broni was able to sell to the NDC to get money Nutra Serwaa Broni ni Kavinte na contact ano mu ye ru program bob so say the human politics na sempa ena hosi no a confirm chem say ena mo say Serwaa Broni na adwa say me na me good akese ko na mo information me pulu eba social media that time social media page strong on Facebook and YouTube ko Hopeson
O ma me gyina mu se o na yira kasa. O me na di Serwaa Broni twe. Nti obi kwadi obi me be go obi anim ase. Did you tell na do dan Akufo Addo eyi Hopeson free na bra bom sade na. Me nya kasa. Nini akasa. This information ba. Nya started demand information about. Me say tie. When you started dem ko be send dem ma. Aduma ya no. Tie. Embo musuo. Emi for life. Me say Information started ba. me say oba ne pa. Omunka oni ni kunu nka mom na ommo se aduan. Gift die. Edie de ofa no ko wo madi na bre ne cha na sunsun. Gospel artist or Ghana wo boy shaman party say gifty obi ntimi ntu no. Shaman fu pa oye shaman fu Kanya asem nya bo tre sister wo ya wedi. Agara go kan bi. Madam for Philisapia so information dey better bonti say Philisapia according to Philisapia ono so say Canada or information and we can go to social media yey anode. Na oba we ya dinner gift die me say ade se wo a winnim se gift oh gospel artists or mo Ghana nyina including me Jollof wo ye German fufu obi a the name say Serwaa Broni die honorable na catch am say wodi Serwaa Broni twe o se me ni kan ono am kwasa men kan social media say on di Serwaa Broni eno de ye nyina di wadi no ena as again person dey hear na do say be ya Ghana for e be ku MPP no ase ena ono aso kan ho yes ah what's no yiri ya be chia o nyina aka eno de gift ni de ye di na bro gift cha de nya twa gift no ne body no ni padua no ena odi ti Hopeson fi ona ne twa de edamansan dem eno de abusafo me jira na me ka Hopeson na kacha me ba God bio wayiro Hopeson kacha me say Serwaa Broni time na Ghana for ya say na do ne da koda no e onu Hopeson na din ko hotel na Hopeson say na Ghana di mani bibi na nsanka me for bi ko ma bontin ba when na di asa je di se boku for the game ti Serwaa Broni sam na koda me na ma Serwaa Broni asem koda because me started them with information me ba bontin because through Hopeson and a master Serwaa Broni wo to kakra on some madam for me information ma Philisapia and a Philisapia started as Serwaa Broni in court because Philisapia went to Canada as it is in court on Philisapia we need case now because I'm feeding information because Serwaa Broni case now honorable Hopeson Adorye and a chimpra so na yirente da me do no na katre me and obi asamenka honorable say nkom onu me de ma me ka ba we onu aka se me social media meka onu ane kan ba ya ku Akufo Addo anim ase wuye ama na wo sa ta Akufo Addo ade sa de wase ba ko ba wuye ya Akufo Addo tin wo abra na akotwe wo mpra wo abra na na do nam na aso de ga na kokotya na do ensem ho ba ensem wo nyina de to nchen yen kan ya ku na do anim ase na ta papa na wo pese me nyere o ta ne yire ne cha na me de hu hia me ne yire ne cha ye di sa tofi ye di ne yire cha te sa lewa wo yire ne cha ye di ne te sa lewa e dankrofo anum a mo fe wo yire cha ba te sa lewa gift cha bra wo Ghana gospel artist a ye di ne cha kese pa wo wiase afa na nyina ye gift o sei a ne kunu kwachi ne wada ne gift Adorye adwaman ti ni di asesa firi o sei adane Adorye ne chaba no ye fi ne chaba man ne agya ni say pa na abo ho say tosh